echare cyo mukuboga cyatwara emisiri y'abantu okurugombi ya rubina ebirumuce bando kisarizi zirandura hamwe na Kiguma. Abamwe babatwarwa mizaga nabagira ngo habire harimo twizi cyo muhanda bitu kandi barebire kutangara obwe bifunjo bitandikire kwiruka kandi bakabayora bari mu muhanda. Abamwe baferirwe ibintu byabo nka pichipichi embuzi na n'ibindi. Abantu bagamba ikisaru cyacu ato nampeke na mukasuka yagwa nseri kuri ni nasigara ndi kurwana naki n'ikitogo gankasuka ganagamo hagati nayirukanka ganakwata ikitogo gantekamo hasi nangwaga naganyure nk'imirundi keshatu. Amezi gijwiye twagwanisa kugira ngo tujire kuno twashanga gajurana nagwanisa kugira ngo zemaga duhikiremo hagati nashanga atakara amezi mingi habare nayemerera naza kurora jambo yananka amezi gamutwara na piki yagwanisa bwayo piki amezi gamutwara okuya ku kisaru kino cyari kikozire cyafayo muno. However nyuma ukikakira bikoze roho mukichweka cyakacumuzi actually kacumuzi era a few meters from here mu LC ya Kisarizi kikayiha na kitayite bantu kandi cyasisa emisiri mitayito nishitekatekwa ngo haruho abeji ababire no barugahishomere rya Kisarizi Primary School kandi ababire bari hagati y'urugutoro umwanya gw'icare cicweciremo ekinde cyo baretero kwera ricera ngo abana baba pasa kuba baferiro mizaga. Twasangaho abana benda kurusinga Kisara twabagamba garuka somero ariko garuka somero mugaruka somero bagambe Kisara kiyongera ko kigali mu muhanda twaje twasangaho bwana bubiri ni bugamba umwana wabo abagetse agenzere nkabanda kazairo yayiya ubutogo yabinaga bagoya kandi bagoyo kwariyo wasolo sawa bagenda wasolo tina nyoni byo na bone lakini bangambire yiri nabagamba cyo kunyya yagwa kabiri inokutino kwa amani muno abwe Kisaru kino kiyamba yakihire habwo kuba abana baitu baine bagenda isomero tibacyasobora gukoraki ugiyayo umusayija wange mwegesa ayegesa kiyengabi amaizi gamukwatireyo tacyasobora gukoraki kugaruka kucwanganiza kukyora kuno. Abebembeze no bagira ngo habasa kubaho buzubu bw'amani kandi ngo bamazire kumanyisa amashomero gona kugabara beje babo nukwe babase kumanya yabahina baferiro mizaga soke kusima ruhanga bukubanga muguru soma yabari mu mayizi nabandi basubira kuzokaho bayitu tukamazire kwitegereze exactire kwanga rebi kugambi bwante bondi yarabana babaye bari akisarwana twamara kuragira amasomero agari hayano ukora rukoro zabana bayitu sobutafuna information yikira kwa hati kuika abazairo na kurwanya enkya nambali abana bakubani baniro kubani bataha asinga babatatayira tufunire imihanda ebiri because ati muhanda guno gubere ngutwara abantu from Kibale to Kasimbi gufire bayitu tukuretingira umuhanda tukusaba abantu bakozese umuhanda gwa Mugarama paka Kasimbi. Abacungwirwe hato bari hakoraguruza bwahirwaro rya Chebando Hele Center ya kana kandi umuhigo go kuronde ibinte bitwirwa mize nka pichipichi namba UFC 291 wayi na nabana bari kutekatekwa huko babaciryo mizi guriyo no gugendo misho abatura hati nabaza kubana bakoso rugoto rwa Kibale Mugarama Kasimbi ningasho rwa Kibale Kisarizi Igayaza Kiryanga Kasimbi no bucirabe ngo naharingwa amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.